Amuli wafosa ukubhala incwadi kwathiwa kureason of transfer ungabhali lutho kasoku indlela sokuba driver bonke away but kulamandebele esesiwa-identifyile engicabanga kulamadoda lezibindi I've always said to people like uNgonya Isela abantu laba bengabonela isibonelo kibo asiqaleni sengisaneni sodwa thina la umpolisi emephambi kwendleleni ethu asimsuse ngoba injongo yethu leyana asoye siyefikela ithina umpolisi emephambi kwendlu asimphusheni sidlule ngoba kunjalo siyaba-identify abantu ekhaya laphana sisibazi uzibani unjubani nje can I preempt this again ngizwile abanye ngani litshela ukuthi umqondisi CIO But I've said to people, if I'm a CIO, if somebody is confirming that I'm a better CIO, ngoba ngo-2013 ngihamba ngaqosha amashoni emakuzesi. Ngo-2013 ngalida i-demonstration yokuthi izesi ikhatshana ngo-520 bezoqhuma izihlahla kobulawa ngathi akwenzeki ngazi ngaphumela ekami ngemali zenu. Gathesi semlamuli is the same mqondisi. If I'm a CIO, then I'm a better CIO. I'm not going to they created this meeting like I believe ukuthi umuntu wonke ovusa ikhanda emathebeni CIO. Kodwa bengwaze ephinde CIOs. Oweshman ephinde CIOs. Obani bani khali manje sisalelwa mbani so singama CIO. So singethuselani bantu bakithi. Asibambaneni nampu umpolisi abakuthiwa ama CIO. Yabona sisho. Asibambaneni it's just a myth. Amasiya amakhulu laba labo piflake la. Umuntu wathi bopheflake wabhoda wathi shut down Zimbabwe. Umhlaba wonke kwaba le 200 lawyers. Sathi lo muntu yaphiwa 10,000 pay. Kwabe kuthiwa charges dropped. 80 wabaleka wazoqasha egoli. Samboni hambe address abantu bakithi namntu uthi sabuke ekhaya. This is what I mean. So is a CIO between me and him. Unalibona yini?